Lishonile maswati lamahle lishonile nina benkosilenhle kasinivusele sinamukele lomuhla kusihlwa kunathi tindzaba kulomsakato ichannel Maswati ligama lami ngingumlando kwaMethula ngabe nginifundzela tindzaba singangeni kito ngalokugcwele maswati lamahle nathi hloko tato letihamba embili. Umhlonishwa Ndvunankhulu Russell Miso Dlamini sowudumisa umsebenzi lowendiwe ngibobonke labatsindzekako ekulungiseleni kuvula noma ke kuvulwa kwePhalamende ye-12 sigaba sesithathu. Indvuna kuleli tiko letisebenti nenhlalakahle umhlonishwa Phila Buthelezi somemetele kukhuphuka kwemaholo etisebenti letingekho ngaphansi kwahulumende private sectors ngalokungaba ngu4% kuya ku10%. Litiko letekulima likhutsata abalimi lesebavele bashaywe langa embileni kwekutsi betame letinye tindlela tekwekutsi bangalambi njengekulima bhatata lokhonako kumelana nelilanga. Tindzaba Ndvunankhulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini sowudumise umsebenzi kubo bonke labatsindzekako labakhone kwenta noma ke kufaka sandla ekulungiseleleni kwayo ke kuvulwa kwePhalamende sigaba sithathu yona ke ye-12 khona ke lotawuba khona ngalesihlanu kanti ke Ndvunankhulu uthi umsebenzi lebawendile yancomeka. Lomuhla emagcekeni ePhalamende bekukanti kunamalungiselelo ekuvula kwesigaba sesithathu sePhalamende ye-12 lapho khona bekukanti kunekulingisa lokulokutabe kwenteka ngalesihlanu nayimbube emihlaba iyovula yona iPhalamende kanti-ke lona ngumsebenzi lohambe kahle lobongenelwe naNdvunankhulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini lobonge kakhulu bonke labatsindzekako kulo msebenzi ikakhulukati labo lebekade benta lamalungiselelo washo ukuthi lokhu taba ngumsebenzi lomkhulu sibili njengoba inguyama yemhlaba itawuvulela iPhalamende lapho khona igubhake neminyaka lengu40 solo yaba khona esihlalweni. Siyabonga kakhulu sithanda kubonga lo msebenzi lesesiubonile lohambe kahle lo bemuhle khomba kona ukuthi kusetshendiwe sibonga nje wonke lofaka isandla kulo msebenzi ngasinye isikhathi nawe ndawo umsebenzi mhlawumbe libanga lelithide noma sigaba lesithide kuyo ngasinye isikhathi ukhanzeka ukuthi utikhobose noma ukhanzeka ukuthi kunqane kanzi nase kungasalungi lokwendile umsebenzi soyonakala. Sithanda kubonga ke nayo i-report lethulwa ngu-clerk lekhomba kona ukuthi umsebenzi ubandi kangakanani nokuthi wendiwe kangakanani. Sibonge nabo bonke baphathi bePhalamende kubambisana njengale tinombolo tebantu laba involved kulo msebenzi khomba kona bomkhulu bawo nebomqoka be-coordination. Umqondisi wenkulumo endlini yabayesikhulu umhlonishwa Jabulani Clement Mabuza ubonge bonke labalungiselele lo msebenzi washo ukuthi iPhalamende ilungise lokungalokuseqophelweni lisetulu ukuthi lo msebenzi ube sezingeni kanti-ke wanxusa ukuthi bantu abalandzele lokuyawushiwo ngilabo labataba kwetekuphepha kute-ke nekusebenta kwabo kube ngilokulakulula. Lamalungiselelo bekade angenelwe nguNdvunankhulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini kanye-ke nebacondzisi betilito timbili kanjalo nalabo labuke imibutho yakuleli kanye-ke nalabo labatabe basebenta ngalolu suku. Ngikhimbali Mavusi emsebenzini emsado ichannel yeMaswati Dunamis Matimba. Indvuna kuleli tiko letisebenti netindzaba tenhlalakahle umhlonishwa Phila Buthelezi somemetele kwakutsi kutawukhuphula noma ke kufanele kukhushulwe imiholo yalabo labasebenta ke noma ke labangekho ngephansi kwahulumende ngalokungu5% kuya ku10%. Kanti ke indvuna iphindze yamemetela tinhlangothi letilishumi nesihlanu
leti bhekene noma ke lekubhekwe ukuthi tende lona msebenzi. Indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle umhlonishwa waphila Buthelezi athula loluhla lokukhushulwa kwawo-ke emaholo kwatiwetisebenti kuyo i-private sector uvetile ukuthi imikhakha ingileyo-ke lelishumi-15 yaleto kwetisebenti letikhushulelwa wona-ke emaholo. Indvuna ivetile ukuthi kule mikhakha lelishumi-15 yeluhla lokukhuphuka kwemaholo kususelwa ku-4% kuya ku-10%. Kanzi-ke lokhu kufaka ekhatsi labo-ke labasebenta endlini, bogadzi, labasemkhakheni wetekutfutsa, kufaka ekhatsi bashayeli kubala labambalwa. Kulama industries lehlukene kurange between 4% to 10% masibuka on average with the 15 sectors lesothulela namuhla. Njengoba kukhona tindzawo letikhulile njengabo-agriculture kubonakala i-increase yabo 6%, kubo-forestry kubonakala i-increase yabo 10%, building and construction ngo-8.5. Kuyashiyashiyana nje ngesector kube nama-improvements kulamanye sectors ndawubekisa bo-microlending sekune-lunch out allowance lengaka-70 emalangeni naka-70 within a radius of 15 kilometers. Beyond that bese iyakhula-ke kuba khashana kwetigaba lapho asebentela khona. Sibona introduction of operational allowance for backup vehicle operators 109 emalangeni. But this is a specific vehicle esuke operator la lekuyimali kufanele ibhale ngelanga 109 ngelanga kusaqhubeka wona umsebenzi. So indlela leti lesibuka ukuthi noma kungafiki etifisweni direct 70 noma bafuna sibuke noma baqashe direct 70 kodwa nje siyethemba ukuthi kutawusida ekutheni kube nalawo improvements ku standard of living kuze 70 purchasing power ithi kugcina ikhona kumelana nalesikubona kwendlela yokuthengisa ukhula tinzima ngohlukahlukene. Indvuna ibese-ke seyiyakhuthata kokuthi baqashi abawuthathe lona mthetho bawusebenzise uma ngabe-ke bangakhona ukufinyelela kuloko lokubekiwe akube khona indlela yokuthi baqashi bakhulumisane nato wetisebenti kude kokuthi itisebenti nato tibe ngileto letijabulile bakhone nekokuthi bakhicite ngalokufanele. Indvuna iphindze-ke yakhuta nakubo baqashi kokuthi uma ngabe kwentekile basebenzisa tona kwetisebenti isikhathi lesengetiwe phecelezi ema-overtime ikakhulukati uma batawuphuma ebusuku abente isiqiniseko ukuthi itisebenti tifika tiphephile emakhaya. Kubika Nontobe Kuthabethe Tindzabeni Channel eMaswati ezulwini. Imalunga ePhalamende athi asavele asagadze ngemehlo labukhali inkulumo letawukhulunywa ngisosilo semhlaba nakuvulwa iPhalamende esigaba sesithathu iPhalamende yaloke 12 kanzi-ke malunga ePhalamende athi ngalokunjalo asavele-ke asemengomumo kuvulwa kwayo-iPhalamende. Angicabanga angisho nje ngithi inkosi inelivelo nesive sayo. Nangabe kunetifo nje tinjengabo foot and mouth. Ikhona into lengayisho inkosi nangicabanga mina ukuthi awu uhulumende nesive yebo kungasho sinihleti asenithathe nalinyawo nalo iba nesitembu lesimatima leyo ndzaba leyo nakuchamuke kanjalo. Sikhulume ngendzaba ye-power energy nayo awu ngaba kuhle hayi le ndzaba tiyakhulunywa khona kuyancomeka ngiloyo uthi ngiloku uthi ngiloku kodwa liqiniso lisekutheni ingabe live linayo yini i-sustainability plan kunengilesigathi lesimalunga eParliament uma nje ngisuka eDodweni ekunengi kakhulu youth employment ngiletinye tindzaba abantu labasha bese kuyabukakala ke ukuthi ke imigwaco nayo ilungiseka kanjani kunengi kakhulu nje but nje siyethemba lokho ukuthi lesingakubala nabantu labadzala nabo inhlala kahle yabo nako sikhathile ukuthi kube khona nokubuka ke ukuthi live silithuthukisa kanjani ikakhulu kuma budgets.
hoping ukuthi ingwenyama yethu yeMaswati itawukhuluma kakhulu ngalo imigwaqo nje lesivese siyitholile entshiselweni ukuthi itawusita ku-employment. Sithemba ukuthi nema-investors lamaningi atawubhekanya lenshiselweni ngoma bekacipha nje kulo mgwaqo ukuthi ngeke kuze kuhambeke. Lokunye kungaba ngiko ukuthi emakhono sekufanele ukuthi nje vele angene la etikolweni abantu batokhona ukuthi batisebenze bathole nemisebenzi. Lesikukhatha kakhulu kuyo imbubo yemhlaba indzaba yemgwaqo. Indzaba yemgwaqo naleti hlakalo lesetikhona event kubonakala ukuthi iminyaka every year kuba nemonakalo lo wendekalako. Sikhathile ukuthi mhlawumbe itawuthinza ithinze ngalapho ithinze kakhulu msakathi. So uma bekungavuleka emathuba lamahle alemisebenzi siyathi kona ukuthi amahhotela abo-ICC batagcina bavuliwe naleminye imisebenzi ekhona eveni, kepha nje nakungabe kungavuleka imisebenzi emathuba lamasha. Kwesibili bese kuba simo semigwaqo eveni, nangabe bekungajikwa litshe lelitaba nenhlase ka-Works kuze Works akhona kubamba leli live lonke ngemigwaqo. Imigwaqo yonakele kakhulu, linile litulu yonakala imigwaqo. Phindze futhi ke nendlala letaba khona kulomnyaka, cabanga ngathi inkosi ingwenyama itakuthinza ngoba iyabona ukuthi lilanga seline-excessiveness leselishisa ngayo. Lokusho semasimu neMaswati bekaphumile but alimele kakhulu ngasekulimeni kwawo. Ngingede ngayikhuluma-ke yabogogo lebe ngine-hope yokuthi ngeminyaka next nje kutawufaka 20% waloya 500 kuze njengoba wangena kwaba ngu-600. Kanti-ke litiko letamabhizinisi nekuthengiselana libambisene nenhlangano yaka-Intellectual Property bahlangene nalabo lababuketa indzaba de-fashion kutawubanika buciko ngetindzaba tayo-ke i-fashion nekwakuthi ingabe bangalithuthukisa kanjani libhizinisi labo nekwakuthi ngutiphi letinye tindlela labangenta kwakuthi lichubekele embili nakulamanye emave. Litiko letamabhizinisi nekuthengiselana lithi kusifiso salo ukuthi imikhicijo yetandla yebetebuciko nabosomabhizinisi labancane ibe sezingeni litawubonakala mhlaba wonke futhi imikhicijo yabo ivikeleke ibakhele nezuzo. Ikhuluma nalabo somabhizinisi labancane nebetebuciko indvuna yelitiko letamabhizinisi lebeyimelelwe ngumabhalane omkhulu waleli tiko igcizelele ukuthi bosomabhizinisi labancane nebetebuciko bangadlala indzima lebandi ekwakheni ematfuba yemsebenti, kusungula tintfo letinsha nekwenta tebuciko tilethe sisindvo emasikweni elive. Our ambition as the Ministry of Commerce, Industry and Trade is clear. We want to see the Kingdom of Eswatini fashion brands visible internationally. Locally owned creative intellectual property generating export earnings. Youth-led creative enterprises producing meaningful jobs. And our cultural heritage translated into a commercial value that benefits all our people. If we get the intellectual property architecture right, the business support right, and the market linkages right, the creative visual economy can become a serious contributor to national GDP and employment. The Business Fashion Intellectual Property Program represents a strategic shift from merely celebrating creativity to commercializing creativity, or from merely celebrating creativity to commercializing creativity. eMaswati onke ikakhulukati labatsindzekako bakhutsatiwe kutsi basekele betebuciko kulesinyathelo labasithethe seluhlelo lolutawuvikela imikhicijo yabo kuze kuthi betebuciko eSwatini buvikeleke, bubaluleke futhi bulethe nenzuzo, buphindze futhi bufike nasezingeni lakamhlaba. Kubika Ncedile Mamba, Imbabane. iCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. iCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit iCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows,
mesh wires and reinforcement. We offer the most popular cement. At Buycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Buycash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngcayizivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo. Kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele, kunetinsinzi etimfinyezi, kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla, lo mshini uyatibonela wona. Nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele, sinato panela dawo. Imithi yethu yonke ine-flag yaseMelika, kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. The Eswatini Medical Christian University would like to let you know that application for enrollment at MCU for the following programs of study is now open. We have the Bachelor of Computer Science, Bachelor of Medical Laboratory Sciences, Bachelor of Nursing Science, Bachelor of Psychology, Bachelor of Radiography, Bachelor of Social Work, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. To apply, scan the QR code. Or visit our website www.mcu.ac.sz for the application form. Application's deadline is on the 7th of April 2026. Application forms and prospectus available for collection from the reception area, and completed application forms can be submitted to the registry office. Call our WhatsApp registry at 7929 9373 for more information. Kasiphinde sinamukele masatla amahlenga lokukhetsekile samukele labo labasanza kuvulela dona tindzaba. Siqhubeke nato litiko letekulima selikhutsate sive kakhulukati balimi kwakuthi nangabe kukhona lebashaywe litulu noma ke lebashaywe ngilo lilanga ekuthenini lishise umbila wabo kapa manje ke batamele tinye tindlela tekwakuthi balime kudla lokukhonsako noma ke likhona kumila ngisho ke lilanga lishisa lokufaka ekhathi batata kanti ke litiko liphindze laveta indzaba yokuthi bangasebenzisa naletinye tindlela tekunisela lokufaka ekhathi kona ke kunisela ngemandi yemfula kanye ke naletinye tindlela nje tekulima letawenda ukuthi sive singalambi. Njengoba abalimi labanengi sekuvele kubonakalele etinsimini ngekuthi lilanga lishisile kakhulukati imimbila, litiko letekulima likhutsata abalimi ukuthi bangalahli imbeleko ngakufelwa ngekuthi njengoba babona ukuthi abakaphumeleli embileni abatame letinye tilimo letikhona kumelana neguquguquka kwesimo selutulu lokufaka ekhathi batata. Deputy Director Extension Officer itiko letekulima Nelisiwe Dlamini uthi balimi kufuna sale bacala bafunza indlela yokuthi bavune emandi kude batawukhona kwasebenzisa itimeni letifana naleti. Sike sahamba around nje sibuka sikhanze kokuthi elow field kakhulu imbila seyivele yomile lokuthi noma ungafaka tinkomo nje kulungile komile kakhulu and labanye la kungathi kutinzatshana khona labamukela khona emadolo kuyathembithembisa kodwa nje all in all simo asisiso lesihle emasimini. Uma ubona ukuthi vele akukalungi kunaletinye tilimo lesingatilima nyalo timbele njengabhatata nje futhi ngiyacela lokho ukuthi na unawe mandi ubona lesimo ukuthi usikushayile vele uqale sale sikhicita
tibhidvo kuze kokuthi sitokhona ukuthi kube khona kudla emakhaya. Uma sibuka in the near future kufuna si-investe singemaswati. Kokucala as-investe udonsele imali abe khona imali. Phindze futhi kulabo labakhonako le manet vele ngathi is the way to go. Kokuthi nakuqhamuka lelitulwa ngoba lihleli qhamuka nje linelulaka. Lokunye futhi nawulima singalimi konke kanye kanye. Xwayise balimi bayathanda kusebenza elangeni. Kucela nje ukuthi uma ngabe ufuna kusebenza etinsimini kulokushisa lokungakacela manje uvukele ekuseni lokwa lisengakashisi. Uvetile ukuthi esikhathini lesiningi ngalesikhathi balimi baye bese baphephela emabhontjisini kodwa kumatima ukuthi bangahlanyela emabhontjisi nyalo njengoba emabhontjisi adzinga umswakama kude amile kanti kulesikhathi kusede lo mswakama. Etindzabeni kubika Ncedile Mamba eMbabane. Umlando texhumana uthi kungenela kumncintiswano wokwenda lifilimu lelingaba mizuzwana lemincane lokumncintiswano lotawungenelwa tikolo ubonakala ke angathi unelisasasa lelikhulu kulandzela ukuthi netikolo letisemaphandleni tiyasifaka sandla ekungeneleni lomncintiswano kanti ke kubikwa ukuthi lona umncintiswano utawugcina ke kungenelwa evikini lelitako ngalesihlanu. Competition has been something lesijabulisa kakhulu nathi singumlawulo tekuxhumana eSwatini ngoba sibona tikolo letiningi ikakhulu letiqhamuka etindzaweni letingaphandle kwamadolobha lamakhulu eSwatini kungito letihamba embili ngekuletha emafilimu njengoba besicelile ukuthi sifuna nje ifilimu lelingumzuzu munye lelitawu letfake ngiso sikolo shothi lapho head teacher uyasho ukuthi phela nali icembu lelitawumelela sikolo sami kubeke ngilo ke lelifilimu lelo lelimzuzu lebese sewuyalifaka la kulelikhasi lembani. Sesibonile ke i-response leqhamuka kakhulu ke tikolweni letiningi siyajabula kakhulu kubona lokho ukuthi inclusivity ikhona ngoba sisithe asakhe amafilimu ngeSiswati sakhe amafilimu ngesingisi ne sign language so simele nje kubona ukuthi ekugcineni ngoba phela kuyavalwa mhla ka-20 February kutawuhamba njani khona sesibona sekaphelele onke amafilimu asangena ke asengakaphelele kumcoka kakhulu ukuthi bafunzi bangenele umncintiswano wemafilimu yinto yokuqala lesiyendako leyingqayizivela eveni leyo imcoka kakhulu ngekuthi itawubaniketa lithuba lokuthi batibone emakhono abo ikakhulu kutekulingisa i-acting ngoba ngikona lesifuna ukubona ukuthi emaswati akhona yini la khona kulingisa futhi siwabone asesemancane nalabo labakhona kubhala ke tindzaba njengoba ubona ngisho tindzaba leti njengoba sikito ngisho tindzaba tinganekwane labangasicocela tona ngelive la seSwatini ngendzawo labahlala kiyo nabo nje babantu besikolo sifuna kubona i-creativity sitawubuka phela sibona ukuthi bobani lababhale indzaba lemnanzi kakhulu bobani laba acte kahle kakhulu kanjalo sibanikete imhlomelo yendondo kanye na 5,000 emalangeni kutawuthi ke isikolo lesihamba embili noma ke lifilimu lelihamba embili lelo cembu lelakhe lelo filimu lelo litawuhamba nalo 50,000 emalangeni imali ke leyo lesitawuyikhipha sinikede ukuthi baphume bayotijabulisa ngendlela yabo labayibonako noma bayithathe bende noma ngabe yini abafuna kuyenda ngayo kuchubekisela lo msebenzi lese sibafundise wona ema-awards atawuba nasesicede lo mncintiswano umncintiswano sigadze ukuthi utawuqhuba inyanga letine lokungenani lena inyanga yokucala kutawulandzela ke lapho khona sebashutha khona kutawuba inyanga yonke lapho tonke letikolo letine ngoba sitawukhetha tikolo letine kuphela kutawuthi kule tikolo letine ke kube ngilapho ke sesikhetha labo labahambe embili nasetiphelile ke tonke letindzaba batihlela kahle sase sesiyadibona shothi ngenyanga mhlambe ya May kutaba ngilapho ke sekwendeka khona lama-hour. Kanti ke kunasomabhizinisi lomncane lowina isidududu selihlobo lweHonda lesingabita imali efika ku-14,000 wemalangeni. Lesomabhizinisi uthi lesidududu sitamsita kakhulu ecupheni nekubikisela emakhasimende loko latawube akuthengile. Singabantu mkhwanazi sotihambeleni nesidududu lesinshashale singabita imali elinganiselwa kulongitulo kwa 14,000 emalangeni emva kokuthi angenele umncintiswano lobo ucuthwa isitolo sekudla iSuperSpar ngekubambisana nebakambuluzi Farm Chicken. Adibongela singabantu mkhwanazi uvetile ukuthi lesidududu sesitamsita kakhulu njengoba anebhizinisi yekuthengisa kudla sotawukhona ukuthi amikisele emakhasimende akhe. Ngifuna ukuthengisa ukudla so
nginqumbini esikhathi ngihle ngisebenzisa idingo lasembuluzi. So personally, I would just like to bonga to Mbuluzi naseSpa for the opportunity labasiphe yona, because this truly is a game changer. Njengoba sengimentionile ngumfluthi ngiyasebenza, so ngithengisa kudla, and in terms of my deliveries and ngoqupha and all those things, ngiva ngathi utangisita kakhulu. It is more convenient, it's more efficient, so yeah. Baka uMbuluzi Farm Chicken kanye neSuperSpa bebachuba lo mncintiswano ngekubambisana bathithe lena indlela yabo ukuthi babuyisele esiveni. It was 3 months back besolo senda le competition, so bekufakwa nje ma entry forms ke libe nenhlanhla ke lelija labe seseliyawina nje namhla stall presenter la. Cabanga ukuthi nathi siyabonga nje ukuthi sibuyisele siveni. Ma-customer makathenga siyakhona ukuthi sibuyisele siveni. It means a lot to us as a Buy and Save Spa group. We have to plow back to customers because they are the ones who are putting plate on our table. We are running the business. They are the guys that are backing us every time. Bachubekile baveta ukuthi basatawuba nayo imincintiswano kusachubeka umnyaka njengoba kuyinhloso yabo ukuthi njengoba sive sibasekela nabo baphinze babuyisele kuso. ETensabeni The Channel eMaswati kubika Ncedile Mamba eMbabane. Ngaleto ngiyatephetha masatla amahleta lomhlakusihlwa noko ngakatephethi ngivumele ngiphinze ngicacaba nathi ihloko tato lethamba embili. Umhlonishwa Mvunankhulu Russell Misodlamini sowuthumisa umsebenzi lo wendiwa ngilabo labathinzekako ekulungiseni nekuvulwa kweParliament ye-12 isigaba sesithathu. Induna yelitiko leti-7 nenhlala kahle umhlonishwa Phila Buthelezi sowumemetele ukukhuphuka kwemaholo eti-7 letingekho ngephansi kwahulumende ama-private sectors ngalokhu ngaba ngu-4% kuya ku-10%. Litiko tekulima selikhutsate balimi kwekuthi labo lesebavele bashaywe ngilo lilanga kabachubeke naletinye tindlela tekulima lokufaka ekhatsi kulima leto tintfo letimelana nalo lilanga bobhatata. Mwanelo muhle ngaleto ngiyatephetha talomhlakusihlwa ngingumlandvo ngakabethula ngamisana nelitsimba lebetindzaba busuku bebuhle.